ngumntwana omncane sengibhekene nenganangana kusona lo mkhumbi ongaka ngazi ngizodluliselana kuye kodwa ke ngizocela uNkulunkulu kube nguye ozongipha amazwi ngizowadlulisela kule hamente ingcwele kangaka ngizocela ukuhlabelela wa ngidala nkulunkulu kolongolo Thixo Bantwana benkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ilikhoni le ndawo engimi kuyo Nkosi yamakhosi. Kodwa ngibongela izwe lakithi. Lelizwe lakithi linomlando omningi ngobuNazaretha ayibonge Nkosi. Lapha emva kwami kukhona intaba la ngizalwa khona.
umfundi lapha kwawo akhe khona umfundisi weThabenta lapha enhlama ubheka kulapha ukhanye asuka khona eyephakameni yoshawushembe lelizwe lakithi linothila ngazi noma siyakhola yini ulelizwe lakithi ngesikhathi mayifika ukhanye ilanga lamalanga lakhe iringe emnweni lathi liyashada nabantu baseDumbe ayibonge Nkosi amen Manazaretha silandele indaba enkulu unyazi lezulu funda baba Johann 11 verse 38 Adam Korano Tishmakla uJesu wabuya wabubula phakathi kwakhe kwaIsrayeli phakathi kwabantwana bakaIsrayeli uJesu wabuya wabubula phakathi kwabo weza ethuneni waya ethuneni lali ngumhume kwakukhona itshe phezu kwawo lapha lo mhume kwakukhona itshe phezu kwawo wathi uJesu uJesu susani itshe uJesu susani itshe uMatha udade wabo ofileyo wathi kuye udade wabo lo muntu wayefile Nkosi usenuka lo muntu lapha kuleli thuna usenuka sekuyusuku lwesine uJesu wathi kuye uJesu angishongo yini ukuthi uma ukholwa angishongo yini ukuthi uma ukholwa uyakubona ubukhosi bukaThixo uzobona ubukhosi bukaThixo maNazaretha uma sikholwa sizobona ubukhosi bonyazi amen ngani amen uma sikholwa sizobona ubukhosi bonyazi hamba naye khona basusa itshe basebelisusa itshe kulele khona ofileyo lapho kwakulele khona balisusa itshe uJesu wabheka phezulu asibheka phezulu uJesu wathi uthi baba ngiyabonga ngiyabonga ngokuba ungizwile bengazi ungizwa ngesikhathi zonke bengazi ukuthi ngesikhathi zonke uyangizwa kodwa ngasho ngabantu abemiyo khona uthi ngisho ngabantu abemiyo la baze bakholwe ukuthi ukuze bakholwe ukuthi ukuthumile eseshilo lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi Lazaro phuma waphuma ofileyo eboshiwe ezinyaweni nasezandleni ngezindwangu maNazaretha saphuma isidumbu esememezile uJesu phuma umuntu uboshiwe ngezindwangu uboshona sezinyaweni noma ngabe uboshwa ngayiphi inhlobo yokufa lokugula nezono uboshwa ngazo kodwa lizokumemeza unyazo uzokhululeka amen kodwa ufuna sikwenze maNazaretha kufuna sikholwe ukuze sibone ubukhosi bonyazi ngiyabonga baba Nkosi busisa sendabeni enkulu yonyazi kulelizwe lakithi kunomama owayesethola izingane kwazi ngoba ka8 ethola amantombazana bafika unyazi ulokhuzo inyanga yezulu lapha ezansi kwami lwafika ethempelini lokuthiwa kusebabasana weza lo nkosikazi ukhuluma ngobukhosi bukaShembe maNazaretha amen weza lo nkosikazi wazozibika naye ngothubhobho uzocela ingane yomfana uthuthola amantombazana yabe sithi inyanga yezulu akahambe phakathi kwamadoda eGugreza uphuma amadoda athola amakhanda ananketha ashula umama Hamunkosikazi waphuma ngale kanti usephuma nengane yomfana ayibonga Nkosi esebuhleni maNazaretha masikholwa sizobona ubukhosi bonyazi amen Isaiah 38 everything khuluma ngendaba enkulu manje maNazaretha engasabonwa ngamaNazaretha
ebonwa ngumhlaba wonke. Amen. Funda Isaiah 38 verse 1. Ngalezo zinsuku uHezekiya wayegula ephansi kokufa. Ngalezo zinsuku inkosi uHezekiya yayigula phansi kokufa. Umprofeti uIsaya indodana kaAmozi weza kuye. Kweza umprofeti uIsaya kuye wathi, uJehova ushilo lokhu ukuthi, uthi uJehova, yalela indlu yakho. yalela indlu yakho Ngokuba uzakufa. ngokuba uzakufa uzokusinda. Ngayukusinda. Khona uHezekiya waphendula ubuso odongeni. Waphendula ubuso bakhe wabheka odongeni. Wakhuleka kuJehova. Wakhuleka kuJehova. Ethi, Uthi, oh Jehova, "Oh Jehova, ngiyakuncenga uthi ngiyancenga, mawungikhumbule khumbula kalokhu ukuhamba kwami phambi kwakho. ukuhamba kwami phambi kwakho." Ukuba kwakungeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Nansi indaba manje. Makuthiwa wena uzokufa uzothi uNkulunkulu akakhumbule lokho. Ama-photos lo wakhala lo esontweni nama-arms. Lelizwe lakithi etholakala lapha emva kwami khona umgwaqo lapha. Wathi umswela ama-arms akhona angangenkomilele. Manazarethe asisukwakha ama-photos lapha esontweni nama-arms. Asilandele unyazo ngeqiniso nangenhliziyo siphelele. Hamba nayo. Ngenze okulungileyo emehlweni. Uthi emehlweni akho ngenze okulungileyo. uHezekiya wakhala nokukhala. Waseyakhala uHezekiya. Khona izwi likaJehova lafika kuIsaya. Izwi likaJehova lafika kuIsaya. Lithi, hamba usho kuHezekiya ukuthi, hamba usho kuHezekiya ukuthi, uJehova uThixo kaDavida uyihlo. Nayindaba silandele uNkulunkulu wawo baba bethu. Uthi ngizwile ukukhuleka kwakho. Ngizwile ukukhuleka kwakho. Ngibonile izinyembezi. Nenyembezi zakho ngizibona. Kuwe kuzothi kulothi liboneni unyazi kuwe. Ama-photos. Ahambisa kaba ama-photos baNazaretha. Ngelinye ilanga elinda kwakuyizwe lesikhathi kuJoni kuyavuna nje ukuzovuna mavuso asambeni uthi mavuso umfundisi asambeni siyocela indlela ithi awu baba usibonile siyavumelana noNhlabathi siyahamba khuluma ngokuhamba ngeqiniso kuJehova. Amen. Wathi kule ndawo lapha mawusukhupha entabeni komfazi uyalithika kukhona ibhendi lapho yaphanja imoto amasondo amabili kanye. Sadatshwela wamaphoyisa amaphoyisa aphanja futhi lababili siwafakile. Khuluma ngokuhamba kwaphanja imoto amasondo awu4 ngobusuku obodwa. Sala lentabeni. Wafona uMavuso wafonela ekhaya ekwandini. Batshela ingane ukuthi ayicike endaweni ethile igiwe ifihle khona. Hey badoda afihle igiwe madoda. Uthi acike ufihle igiwe zayidole ingane zasuka le kwasilele manje thina. Ngokuthi indlela sicela ngaNkulunkulu. uNkulunkulu sangena ama-photos. Manasathi asisikwakha ama-photos la esontweni. Nama-arms. Qedela lapha kwenezelela khona leminyaka khona iminyaka engiyifunayo lapha. Bheka ngizakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka e15. Nkosibosise. Inkosi uHezekiya yenezelele iminyaka e15 ngokuhamba kahle phambi kaNkulunkulu nangeqiniso nangenhliziyo ephelele. Nkosi yamakhosi siyacela usipho ukuhamba kahle phambi kwakho. Ukuhamba ngenhliziyo ephelele nangeqiniso ngoba izwe lizima izwe manje. Akukho la kwezimo kodwa bonke umhlaba siyababona abantu. Siyevotini. Asiphumula abantu bezonyazini bezocela. Uyabona lapho onyazini manje. Masikhuluma ngobukhosi bonyazi. Sikhuluma ngento ofuna uyinake. Yini labo bantu abafunde kangaka begijime beze lapha
uyazi bafuna nje into eyodwa bafuna ukuwina ukhetho basho njalo akekho othi inkosi cela ukunike ndasho noma nje number 2 noma nabo bathi inkosi sibonke bathi sifuna ukuphuma phambili bafuna angishongo yini ukuthi bawukholwa uzobona ubukhosi bukaThixo uNkulunkulu ngathi angasepho ukuhamba kuhle ukuze sithole ubukhosi bonyasa ayibonge Nkosi amen Banazarethe bongela izwe lakithi amen abalele ethuleni lomhlaba obaba nomkhulu bethu nokhokho bethu abahamba bengayibonanga lendlela sizoba khonzela singabantwana abancane sicela uhamba kahle leli verse lithi sosiche enhliziyweni ngeke uhambe kahle phambi konyazi inhliziyo yakhe inetshe asangaphuma uLazaro kusekhona itshe phezulu waphuma ngoba noma uDade wabethi inkosi usenunga usuku lesine ela kodwa yamemeza inkosi yamakhosi uJesu Kristu abantwana bakaIsrayeli bake babona ubukhosi bukaJesu ngelinye ilanga Marko 5 verse 40 Zozwe ninesi desikani denga osensema osia Kepha wabakhipha bonke wathabatha uyise womntwana nonina uJesu ezweni lakwaIsrayeli bamhlenga wathatha umntwana lo mntwana amthathayo abazali bakhe wayefile bamhleka bethi lona angasindisa angavusa umuntu osefile funda baba nabo ababenaye wangena nabo lapha elele khona umntwana wayesengena nalaba ehamba nabo abafundi bakhe lapho kokulele khona umntwana wabamba umntwana ngesandla uthi kuye Talitha kum okusho ukuthi okungukuthi ukhumshelwa ntombazana ngithi kuwe vuka ngikhuluma ngobukhosi banazarethe amen abantwana bakaIsrayeli bebona ubukhosi baJesu Kristu wafika intombazana isifile bamhleka bathi hawu lona ngavusa umuntu esefile kodwa wakhuluma ulimi lwakubo wathi Talitha kum okungukuthi intombazana ngithi kuwe vuka hamba nayo yasuka intombazana yahamba yavuka intombazana yahamba yayineminyaka eyi12 ngokuzalwa bamangala nokumangala base bemangala bona laba babemhleka wabayalisisa ukuba kungaziwa umuntu wathi mayinikwe ukudla Nkosi kusise Talitha kum silande indaba enkulu manazarethe ushambe indaba enkulu manazarethe amen ngithe kulelizwe lakithi ilanga lamalanga lakhe phezulu ngiyala esandleni lathi ngiyasha bathi abadala babeke bayilinganisele ngelelinge emningi ilinga kaNkulunkulu eshada nathi angazi noma leyo lingi siyayikhumbula ngenhliziyo zethu bese kwesenza lokho kade kusho incwadi ukuthi kufanele sihambe ngeqiniso nangenhliziyo ephelele phambi kaNkulunkulu kuthi noma sekufika izinsuku zakho uma ungathanda ukushiya abantwana bakho ayinezelele uNkulunkulu eminyaka yakho kodwa kuzokwenzeka lokho masisusa itshe enhlizweni sesikhathi lesizima manje
lapho yonke indawo kwakhoma potholes emgwaqeni nazo zonke indawo kwakhoma potholes uthi uyasebenza uthi uhamba nje naka ama potholes sebokela ubona wena yaza ama potholes akaphathisa imoto ngosuku olodwa amasonto awu4 ngenhlanhla kwakukhona makuphanisha isondo ingafi rim makufuri uzoliphosha ngani isondo Nazareth ayingcwele siphambi kwaNkulunkulu ayibonge Nkosi phambi kwanyaza ayibonge Nkosi le ndoda eyimi yaziwa mawu amen omncane ngiyangibona ukuthi asimbone uNkulunkulu amen angithi phela noma inswe ekhethe inkomo sithi sashela endlini mayihlombe lingekho ngemva kwakhe awugidi kahle ayibonge Nkosi uNkulunkulu omdala wayinsuku bayakuthanda abantwana abalapha eDumbe basebenzile Nkosi njoba ipulpit nje intsha bayakhile benikela kodwa khona unikele ngaphezulu konke ngeke musho ngoba abantu abasashiwe nikele ngo1200 angasi eyedwa kwakhole pulpit kwasukothisha abafundisayo bathi thina sifaka uSiri kwasuka intombazane eyafunde eCube yathi unifaka la mathayiza phansi Nkosi yamakhosi bonke labo sibacelela isibusiso Kolinhlasuthe encane namakhosazana nabantu abethu labo kuthiwa ngabentethelelo bonke Nkosi sibacelela isibusiso bakhe nansi indlu yelathi ngicela nibuke bafundisa ayikho ndawo le ndlu yelathi angithi ngiyakukureisha mina notice le ndlu iseDubai le ndlu yeRat uhamba uyibheke lapha le ndlu yelathi angakuyibona indawo ayikuyithole vote uma ufuna indlu yelathi enjengeyasesimenyiwe uyocela nje umkhuphulangwenya umkhuphulasi ngicela ukuthi nami ngakhela indlu nje ayibonge Nkosi kuplangwenya mnibutho la angisiyo umkhulu mina cha anginayi futhi ugogo nginomesisu mina ugogo nje anginawo ngithi ugogo kuye ugogo wami uswadlule emhlabeni ayibonge Nkosi sebenzile abantwana Nkosi bayathanda abantwana khona nje umfana itempeli lakhe lafikela akaplasteri rudu azikambuza mfana omncane kangaka wena lento wayifundisa wathi ungayafunda kuba plasteri umfana washonala umuntu walapho eseshona kuleza zendle ngale phasi sebenzile Nkosi yamakhosi abantwana bakho bala isimenyiwe amen enibheke lapha abafundisi ebaleni alikho ibali elifana nalelo nendlala nje utshani ngathi lela inkomo zamabhuni bukeni utshani uhlala nje nikuthiwa yini ngisimathafela kuthiwa yini green grass bathebela pobeni sifundise phela izilimi zenu ayibonge Nkosi cela bonke abantwana balapha Nkosi yamakhosi celela isibusiso basebenzile amen nabakhokhela ngazi ngabakuthi nina nafika nini lapha ngoba njalo nginibona la bathi usafika bathi beso bathi ufundise cela upende nizowenzana upende bathi uzopenda thina kwapenda bona ngoba bethanda unyazi asazi Nkosi yamakhosi ukuthi singenza kanjani sazi ukuthi singenza kanjani siye nganhlanye njengamanzi ngoba umuntu nje noma uyisithushana nje mayekaza kubona ukuthi umbukela phansi noma ungabe unokudlela noma ungakanani kuye ngeke usabulokisa ngoba usebonile ukuthi umbukela phansi singambukelani phansi esontweni maNazareth sithandane safundiswa uthingo letho umuntu noma engakubingeleli bombingelela wena amen
Kodwa mambona uyezwa ngiyakubingelela. Khona abadlula kumuntu abantu bedlula ithuna nje. Awu. Ubutho lo wadlula ngathi udlula uthi akangiboni. Asithandaneni maNazaretha. Ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Inhlupheko zethu sizwile sifunda ukuthi uJesu wamemeza indoda esifile iboshiwe ngeindwango wayithulule noma ngabe uboshwe ngayiphi inhlobo. Akuthukululo unyasi. Siyabonga bonke abelule izandla. Khona ukwelekelela nokukhona lapha Nkosi yamakhosi. Laba base eMondlo, Phongolo, Kwandeni, Maswazi. Idlozi ngiyathi ngena ngaphi yona. Kodwa nayikho le inesiqonga somfundisi wakhona. Angiyazi. Sazo iphethe ukuthi ingena ngaphi yona. Ngoba ngibahambele bonke. Akekho umuntu ofuna abambelele komunye. Akayimele umuntu. Ngoba mhlawumbe abeseza kweso imela thina sizwe kuwe. Sekunika amehla mhlophe. Alethe namehla mhlophe. Amen. Laba nje ngikhuluma ngabo sasinabo labeletha amehla mhlophe. Amen. Siyawasa ke thina kubantu bonke siyawasa amehla mhlophe. Awaselekeleleni madoda. Uyasinda manje uNkulunkulu. Nasinda uNkulunkulu. Yekukhula ngobukhosi bonyaza ibongosi. Asazi mawuthi uyabheka nje la etempelini. Uyabona ukuthi kufanele livulwe. Abantu bahlezi ngaphandle. Akekho bebabhalile incwadi uTabezela. Balethwe umoya oyingcwele wonyazi. Nako amen masikhuluma ngonyazi. Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Yabona amen kaNkulunkulu. Ngake ngahlangana nendoda yathi umfundisi uthi ifundile. Iyake yeza la ekhaya ngesikhathi senyanga yesonto. Yathi le ndoda amaNazaretha noma ngabanezono. Kodwa ngo-amen wakhona ayongena ezulwini. Futhi bayiNazaretha noma lisesogweni lizo amen walo liyophuma liye lapha lizokhona ngakhona amen. Kusho umuntu ongekho kuleli bandla amaNazaretha. Manje mawuthi amen ngathi ulambele sovala inkonzo siyodla. Ayibonge Nkosi. maNazaretha le inunu yonyazi le Nkosi. Inunu qobo lwaya nje ayibonge Nkosi. Bakhona nabafowethu esinabo la leli department yami. Hayi ngeke ngibabale ngoba nginotisiwe. Kwathi wakhuluma ngathi Tholocinga angikhulumi ke ngomuntu ngikhuluma ngonyaza ayibonge Nkosi. Nkosi yamakhosi. Alo kuyisele ehlani sobukhosi. Nkosi ayibusene kusuyile. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusiso. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sesikhombisa. Sicela umshumayeli inkosi wakhona lapha ekhaya hola lesihlabelelo inkosi imbusisa.
Asibonge.